Bugün toy mərkimizge cəm bolğan barlıq məşə əziz mehmanlar üçün qançilik xizmət qılsaq arzuydu. Endi mən əlbəttə bugünkü toyğa nurgun naqşı aytadigan maqsad mudda bilan keldim, amma bizning yurtimizdan bugünkü katta mərki üçün kelgan artistlarimiz ba, yana zapas. Shuning uchun ularning hammasini naqshini anglash kerak. Amma bugun shundaq dema yana bizning Şinjan Uyghur Avtonom rayonidan şu tuqqanlarimizning salomini elib keldim. Bu Qashqa xalqining bu yerdagi tuqqanlarga bo'lgan salomini elib keldim. Shu vajdan men endi Qashqa xalq naqshisidan birini aytib o'tmoqchiman. Hozir og'aysizlar. Rahmat. Abdullah Abdurrahim akımızga yaxshi başavaqlar. Ablaka bo'ldimi? Yana bormi naqshlar? Yana boshqa artistlar bor. Rahmat, yaxshi başavaqlar Abdullah Abdurrahim akamiz.